Deputetët nuk votuan për pagën minimale prej 600 eurove. Në seancë plenare në Kuvend nuk kaluan ndryshimet ligjore të propozuara nga LSDM-ja, me të cilat paga minimale nga marsi do duhet të rritej në 36.960 denar. Votuan gjithsej 82 deputet, 63 ishin për që të pranohet përfundimi i komisionit kryesor se propozimi nuk është i pranueshëm, 19 ishin kundër, nuk pati të përmbajtur. Debati kaloi me akuzat të ashpra midis deputetëve, nga argumentet dhe shifrat deri te lavdërimet se kush ka bërë dhe kush bën më shumë për qytetarët, dhe madje edhe akuza se kush ka interes vetëm për tender. Për opozitën, paga minimale 600 euro është nevojë domosdoshme, pasi shpenzimet për jetesë janë rritur në mënyrë të jashtëzakonshme. Во февруари 2026 година синдикалната кошничка се зголемува за скоро 1000 денари во однос на претходниот месец, а февруари 2025 година во споредба со февруари 2026 година кошничката е зголемена за 3600 денари, а во споредба со 2022 година за повеќе од 30.000 денари. И тоа е тие се аргументите кои што зборуваат зошто треба да се излезе во пресрет на барањата на работниците за минимална плата од 36.000 денари. Гладен стомак, почитувани колеги од владеачкото мнозинство, со пропаганда да го убедите дека е сит, не може. Значи, може да правите што сакате, да измислувате што сакате, да го убедите некој гладен дека е сит, може само со чинот на гласење. Pushteti nga ana tjetër, në propozimin e LSDM-s sheh populizëm të pastër. Аман веќе од политиканство и популизам. Ова што го правите е срамота. Знам дека е сламка за спас на вашата партија која е со катастрофален рейтинг, но ова што го кажувате и го предлагате се коси со секоја економска логика и со мислењето на сите економски експерти. Велите синдикалната кошничка е порасната за 1000 денари. Прашајте го Никола Поповски, Драган Тевдовски и Бранимир Јовановиќ да ви го потврди ова што јас ви го кажувам. Ако ги земете по нивната формула, производите кои што се пресметуваат во синдикалната кошничка на ССМ и 4 маркети кои што овие тројца ги направиле, ајде заокружете ми каде има зголемување на цените за да синдикалната минимална кошничка порасне за 1000 денари. Еве, јас сете сум од ВМРО ДПМН не инсинуирам, ајде ве замолувам вас. A fati që lidhja sindikatave i la qeverisë dhe punëdhënësve për rritjen e pagës minimale në 600 euro është deri në fund të shkurtit. Përndryshe, për marsin paralajmërojnë protestë tjetër, por edhe grevë të përgjithshme si në sektorin publik po ashtu edhe në atë privat.